bibia boko de bra wanim kakra wate na da bia ya na metaka wo fro stairs we ba ha ani bre nyese de asem efri se wanim mere ya afidie boyi wontena so ani bre sem wate udin de say Isifu Amadu Isifu free na ba ye Sabronum sa kro we tomatoes wo papa menim se da so ho a da so do tomatoes no Sabronum Sabronum entos kwamna udi twi makono na udi twim kakra na otutu tomatoes no na utwi na de dinta odokona Sabronum fo nyame nhira wo Sabronum wadawro mana yenko sra wo kakra tomatoes nko enti yenko Sabronum za o David ye sera kwa sra wo ayo ajwa ai efia de po ya na ka na tomatoes a kede beba no enko ye ho o de America kesem ya ko pick up ye besa so kwa kuma no mo enu mbiri pani na o se afro say isifu wakosam ne say ya de abeda ASEM MP3NIPA se mo awo me ba cho me kwaji asase bi wo papa bi a fere na jayi sa ho ye me enche na me ye me enche no o se o ma me 7 years na me de aye ye me enche o nko na ukwaje ye me ba cho me ne menu aketoa onu onua betrase bra betrase na camera na capture mo Sabronum fo be hu bra mo abre twebra ni mu yentie o nti me kwa ye kwaji asase no papa no e ka se ye nya ne 7 years na ye nchemu mi ya mo anyinyina na mususu a ba cho ye nyini sa wadi mfie sai me wo 29 years ena we so afina me ko 27 ye fra wo sai a che fe Alex nyako ena mo so mo kwaji asase no na ye how many acres ye de na wo de ma ye ne pa de na ye be se 4 acres na me bela so o sa ma me bela bi se me bela no o de ma ye 1 year no aye do 1 year no ena o se me bela o pe obi a o sa se foforo da ho se o sa de ma ye mi enche na me bela so o pe ena mon ka mo de mo de ntina mo ba ha enti o de asase ne ma ye no 7 years no ena ya ye mu 2 years mu 2 years na first year na ye do ye no eni ye say ho no kuku ni wunti ye 2 manche na firi so na ye dua SOMPA ye dua kwankwadu na ye de kuku na aye de a hihye ntemu ne kwa so ya timi aye wafu no na agina 2 manche ni firi so no papa na ye fe na jayi sa ne se wagina sase eni ese ekwan be na ofa so na mo odi asase ne ma mo no oji sika bi firi mo me ba cho sa an oji say 17 million 1007 me ba cha ye ne kasi 20 million mo ye krata ato so e card ne 3 million eno wase ye de ne 3 million ne bere na no wa ye nkrata amai eti wo hwa akoko no mo dua bia kwa akiri 2 years no de mo aye no mo de mo ani busisi a mo ye how many acres me ba cho de do na afi ba ko ne de do be se 1 acre na ne second year no eno so me fan se be se 1 acre nti be se 2 acres koko no anyinyini koko no first year no de ne tentene be sisi ti de be pa potinesi akiri papa ne so waje na sase eni ese waje wasase ya tumanche firi so waje wasase dia ne fa isika na mai na yenko pefufuro nye wase ya fa manche firi so afa aduane wo so nti won fa ya isika no emaye na yede yekuro mpanyimfo ko ho omoko 2 times papa ne se chenchena wontua yeka wafa waje na sase wono a wontua yeka wasade amaye me enche fufuro ama omoye ado ye de moroba no ade abura fam ado kwaye ni bi eni ye de omokoye omoso oti bebe epebia ye mfa nko nti ye di mpanyimfo no koye omoso antimi anka amaye eni ye se ahaya ni tie nti enso antimi emme ye sika ne nkam nti so wasi bebe epebia ye mfa nko dia eni ye so ahaya ni tie eni ye de asem ba ye se ye de bedam na ye kwasi ebu nu pesi obu ye na mene se me di asem ye me wonwo mo nkitikiti na mutumi sikwa ya no dabiu
papa no odi mfie sei Impacho be 70 plus and 60 plus 64 I don't know eti ne ba pani mo hu ne ba pani kronim Impacho ai ne ba pani anyini chemo Impacho ai mo ye krata ato so krata no waka say ye de 3 million ne brena na wakoye krata no de ye nkwala adwen ye ndatem yamfa empanyimfo anko na me blamo na ne ye papa na fu mu adwuma ne ye twabe na ye twabe wo no ka asase ne ntini enya yetimi dawura mu ntini enya chance nkofi nti wode ye na enya yetie koko ne kakala yete ne ne de ene hweso no ene ye de hu sika na ma no nti ye de ma no ne start ye say ye ni aburodi nti ene ye do first year no na ya de ye dia pa buru nti ye na ka 3 million ye say 3 million de ye hu nso nti ye de 3 million ba na o si wo kula ye ne ye mane ye nti ye de 3 million ba na wa ye de wa bu pipa na mai nti ko 2 manche no eno ye de 3 million ko no so wagina sase oh on fasi banche ne so mo ho den na mo de doye pa chwan eno kura na ka mo de koko ni sisi hu abi manwuna to koko no so kakra na sika amunya no de di ka mo de koma no mo ana mo ya adwuma nyaye pa chwan ya ne diska no koma ya adwuma ye ehu sika na mo adwuma be pote na mo ye na yitimi twabe na afin so no mo na afin ye kuku so no aha na wo ko fiafia wo betumi atu abase o abetofo de to da ye hu adu hwe ya chese mo timi pon abe no ai ya mo de no asanfu ana apetisi ya no na ya petisi mo hwe ye me ko computer so adwadie mra yi Ghana pa chwan eno na ma munya sika mo de ko ma papa no pa chwan mo an shedan ko school wo ho o me da me SHS o SHS panina wo me jai Jesus too ti mo ye mo adwene se ka fuom dwuma no ka mo fa sa akwa no so na mo de akopa yedie a che no wo ho pa chwan sa pepe enti me wo gidie kese se money is in the soil sika won sasim sika so sa wo bush ti se papa de wa pam mo fra sase no so kra we sizi e kra de asase na sa mu bi a ye board ye na ye doye no first year no idua board ye na banchi board ye ne side o banchi ni etu ye board ye no e wono nipa krokra do adokwaye ni bi adua aburu ho ena afumu na ya ye a eno no baye no eye enkete no ye nyan tu ye no eno so nyina waje ato papa no was abronu mo ai wo sabunu ye friend say friend Ejaisa Ejaisa ai Ejaisa ai o ye di adwuma na friend Ejaisa piki Ejaisa piki ai ade o to piki chingom bebi otino area o zani efo kese ni din no o de ni din na to bia no so Ejaisa piki ana manfo ni mu no pa se amanfo dodo no anim se adwuma mo ye ne koko no amudua no pa chwan e ko ba se papa ni sisi mu se na amanfo kan o mu ka chere ze se no mpanyimfo ne ka chere ze o mbagie sika mai be ye hwe ni mu a se na dada ba o mpanyimfo be na mo de to o mo ne bobo bi din mi hwe ye de to ye kuru mu assembly man dada ni ena ye headmaster ba ku be na o mo ye o ma pension ena me ame bra penyini enti me bra penyini mo ko be o ka chere so oni sika bia de mai enti kwan bia so ba bia epe bia ye mfa nko Ejaisa piki na kasa me ba chwan omo ko ho 2 times ni nyina wase oni sika bia de mai itu banchi na o frɛ say yembra na one wo asem no ye koduru hono sa da na ye koduru hono asem ye bisan say yaba wo so woni yankomo yaba afi asem o beka ne say wagina sase na ode no asase no mai no 2 years no kuku na edua ye no
first year no ibi wait ibi etu gyina ya 2 years ne de na ya ye no kuku ni nyina wuntinu saa de a kwaje na saase oh anti me kwa me de ya say papa ika ofre yimpo kaka ya say okay ida saase amamo 7 years e wo mi se nyanye pipa na nso so 7 years no seka mo wie 2 years na aba no ntini e bia first one na mo di kan do ye ne de emu ekuko ni sheda no so sa etino me mamu e bia o de 1 year kura mo fa maintain ho no na mo nye we nto aso na me hwe mo dwuma amoye papa ne do wa mai wan ka sa asem na nkyere kura ka dia abuto yam be bambu asem o be ka kyere nte wonde waje na asase wona asase ne ye ne dia ene mbisa ye bisa nse ne no kura so waje asase dia ene eden na we yisika ne nso wase mo afa aduane wa asase ne so mo dua banji mo tu banji no nti sa dia mediate minisika bia de mo aware ba choma na mawa tinkuranhye sembe na ayira kan kyerɛ me de ye me ya kwa je me yere makwa odua no so ne na dua na wokwa no wa papa ne ne yere na season no mako no obekɔ bɔde ne siwa no matwa okɔ agya isa no ɛsa ne yere no etwa bɔde ne kodi me ba chwan de mako ni nyina omote ma me yere de abufuo kura sɛ ene enko obekɔ kotwitwa mako na gu etutu mako na gu na me se onya abotere enti ekwa bi so no gye mukotwa abɛ no ba ansana mo asan ba bɛ do kokoo nim sɛ na moyɛ no abɛ ne de ya na sometimes no epe brene na itwa abɛ no be nzuto brene de ya fum dwuma mo na mo no apetisi no 2 parties ya na mo nim nom na be da mo usa eye kama ano den se ya test no wan a de wan ko ne ijanuma there ya na se ibi na jiwo mu a na sa there dia na se ibi nim na se amwasa ena afin so se wo so wo pese wo se ano enia wo so na ehuro ba ni na ano nya dia wo so na ehuro ne ba ya na sa tete ti se si a no mo amoye mo adwen se mo pese mo chi die won oh agya isa